आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बिहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लैबाक सिनबा थुंगना सीनियर सिटीजनसिंग अमसुंग अतोपा लैना लैबा चही 95 मथकी मियोइसिंगदा ngasiदगी कोविड-19 वैक्सीन कापा हौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi न्यू दिल्ली की एम्सदा कोविड-19 वैक्सीन की अहानबा डोज कापख्रे आसामदा राज्य विधानसभा मिखलगी मतम नक्सिलकपगा लोइनना राजनीतिगी थबक तपना तपना कनखलकली अमसुंग मेघालय उत्तर प्रदेश अमसुंग बिहारदा ngasiदगी क्लास 1 दगी 5 फाउबगी क्लासिंग अमुक हांगबा हौरे लैबाक असिना मालेंगी लाइसेट ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानासु लानफम असिदा माइपाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी ई पाउगी खुदांगदा मिपुम खुदिमंग अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उpa अमगा फुट तरुक लापनना लेनबा माइमिट अमदे खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फालगी सैसक्पि खेत्री मयम बिशेश्वरीना कोविड-19 दगी ngakthongnaba miyamda अपील तौरदना हाई मयामबु खेत्रीमयुम बिशेश्वरीना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba ख्वाइदगी फरबा पाम्बैदी सेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोइ पुमनमंगना सुभाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoknanaba तंगाइ फदबा नियम अहुमखक ngakना सतमिनसी अखोइ खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापो नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगा की मरकता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन वाहाइबसिना इसा अखोइगी नुंसिरबा इमुंग मनुंग अमदि मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani mayambu amuka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लैबाक सिनबा थुंगना सीनियर सिटीजनसिंग अमसुंग अतोपा लैना लैबा चही 95 गी मथकी मियोइसिंगदा ngasiदगी कोविड-19 वैक्सीन कापा हौरे वैक्सीन असि कापनबगी रजिस्ट्रेशन ngasi अयुक पुंग 9 दगी www.cowin.gov.in दा हौरे मियामना कोविन 20 पोर्टल नत्रगा आरोग्य सेतुगुंबा अतै आईटी एप्लीकेशन सिंग सिजिनदुना अपांबा मतमदा मफम अमदगी हेक्ता रजिस्टर तौदुना अपॉइंटमेंट लौबा यागनी हाइरिबा मियोय कांगलुप असिदा सरकार की हॉस्पिटल 10,10 दा लेमना वैक्सीन कापकनी अदुगा लनाई वैक्सीनेशन सेंटर 10,000 लोमदना वैक्सीन की ममल मसा मसाना पीगदबनी वैक्सीनेशन ड्राइव मनुंगदा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा कोविड-19 वैक्सीन की डोज अमदा लुपा 250 फाउबा लौबा याई केंद्र की हक्सेल मंत्रालयन हाई राज्य सिंगना स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सिंगना कोनसिनबा प्राइवेट हॉस्पिटल पुनमक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ओइना सिजनबा यागनी राज्य सिंगना PSU अमसुंग सरकारी अना लायंगी खुदोंग चाबलेबा मफम सिंगचु कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ओइना सिजनबा याई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi न्यू दिल्ली की एम्सदा कोविड-19 वैक्सीन की अहानबा डोज कापख्रे ट्विटर थागत पवारोल अमदा श्री मोदीना वैक्सीन कापा यारबा मी खुदिंगमकना वैक्सीन असि कापथोपिनबा अपील तौरी मान हाई मालेंगी ओइना कोविड-19 लांथेंगनबदा हेना थुना मपांगल कनखत हन्नबा अखोइगी डॉक्टर सिंह अमसुंग साइंटिस्ट सिंगना होनरिबा असि सिंथानिंगाइनी प्रधानमंत्री ना हाई अखोइ पुनसिनदुना भारतपु कोविड-19 लेतबा लेबाक अमा ओहेलसी पुदुचेरीदगी सिस्टर पी निवेदाना श्री मोदी दा कोवैक्सीन काखी हिदाक काप अदुदा प्रधानमंत्री ना आसाम की गमसा अमा इनखी मदु आसाम की नुपी सिंगना बोर पीबगी खुदम अमनी गमसा असि महाकना थौरंग कयामरुमदा इनखीबा उरे मियामदा खुदोंग चादबा थोहनदनबगिदमक प्रधानमंत्री ना अयुक अंगनबदा एम्सदा चटखी मणिपुर ngarang phawda कोविड-19 वैक्सीन काखिबा अपुनबा मसिंग 52,338 सुरे हौकिबा पुंग 13 दा मी 3,332 वैक्सीन काखी हेल्थ डिपार्टमेंट के चेरोल अमन हाई हौजिक फावदा वैक्सीन काखिबा हेल्थ केयर वर्कर मसिंग 9,934 सुरे मरक असिदा मणिपुर दा हौकिबा पुंग 13 दा मी अनिखा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकी मसि थारगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 9,948 सुरे हौकिबा पुंग 13 दा मी 19 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी पुन्ना नाबा फबा मसिंग 19,938 सुरे नाबा फबगी सांग चादा 49.3 अमा यौरे हौजिक एक्टिव केस 53 खक्ता ngaire
Manipur University ki UCC Human Resource Development na sinba kuntrama pansuba orientation program tha sigi Nepal lagi kuntaret phawba center asida pangthok lagani saruk yanaba khalaba singna tha sigi Nepal gi ayuk pung mapal phawda center asida register tawgadabni hairi thoram asida saruk yagadab singna COVID-19 gi SOP ngakna basu khangali tabiriba pawase akasbani Imphal dagini Assam da Rajya Vidhan Sabha Mikhal gi matam naksilakpaga loinana rajniti gi thabak tapna kankhalakli BJP gi National General Secretary Dilip Saikia MP na hai dolasina sakot thaurangi thabak singda yumpham oiraga vote khongani amoramda birodigi Grand Alliance Mahas Jodagi mifam ama ngarang Guwahati da pangthoktuna sit yanaba common minimum program na chingba khanaki mifam da Congress amasung AIUDF ki yauna dol kayagi luchingba sing saruk yakhi Meghalaya Sarkar na ngasidagi Rajya duda kindergarten yauna school singda class punam hangba yahankhre education department gi cherol amana hai namdana school kahan badi tawroi mapa mama gi ayabi yaurga kagadabni cherol adun hai offline class hoba nataga online class makha chathaba haiba chichu school authority singda sinare Rajya Sarkar na sayol amada numit humni school da class tawba aduga humni amana home assignment pibagi thorang amasu apamba khanaba hodokli school na online class atharaba aduga mairoi singna su school kabagi muhutta online classing adu yawnglabadi mairoi sing adu online class yawa yahangadabani hainasu cherol aduna makha tari Uttar Pradesh ta junga sidagi primary school singda class 1 dagi 5 phawba hangba hore mairoi sing asoi angam thon danaba classroom sing sanitize tawre thermal scanning face mask social distancing amasung first aid pinaba thorang sing school punamakta lokhatle class punamak numit khudingi school ka danaba sarkana cheyol gi oina class gi oiba timetable semle Bihar da junga sidagi school punamakta class 1 dagi 5 phawagi class hangba hore school sing ase covid laichat leibadagi mamang sehigi March 13 dagi thingduna lakpani Haksel Mantri Magal Pandin High School singna covid ki protocol ngakadabani chatnagadaba SOP gi manungda tangai phadana face mask upa social distancing ngakpa amasung class amada chada yankhaida makaba haibasi tangai phadana ingadabani sarkar gi school oja punamak magi school da masa laknaba khangan khre adum moinamak masa ngamdaba oja amasung mairoi singdi school da changba yaroi Bihar Sarkar na Rajya dugi private hospital singda COVID-19 vaccine kapagi mamal sarkar na puthokna bawarep lawkhre Mukhyamantri Nitish Kumar na sabapati oidna pangthokpa mifam amada warep asi lokhibani Rajya sida anowa tangkaki vaccination asigi registration tawba ngasi ayuk pung 10 dagi hore masi mawong ahum thokna online registration on the spot registration amasung asa workers sing anganwadi workers sing amadi maphamgi miyut singna miyam khomjillaga punna registration tawba yagani registration tawba matamda miyamna makhoina pamba center amasung matam khanba yagani Orissa Sarkar na Rajya manga dagi lakpa miyoi sing tangai phadana coronavirus test tawna warep lawre Orissa gi Haksel Mantri Nabakishore Das na hai Maharashtra Chhattisgarh Kerala Punjab amasung Madhya Pradesh dagi lakpa passenger sing Rajya dugi airport screening test tawgani Laiwong leiba thengnarabadi makoi antigen test tawgani covid positive oibi yarabadi makoibu isolation tawgani Nagaland da ngarang Kohima dagi miyoi ama COVID-19 positive oiba thengnabadagi Rajya sida positive oiba apunba masing lising tarani thoi chani chure ngarang Kohima dagi miyoi ahum naba pharaktuna punna naba phaba masingna lising 13 yaure haujik active case tariet leiri loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask upa photaruk lapnana leiba khotsa amati maimit taru tanana thamba haiba asamba thong ahum asi ngakna chapinaba amhona ningsingjari aroibada maruiba paw amhona Laibak sinba thungna senior citizen sing amasung atopa laina leiba chahi 95 gi mathaki miyoi singda ngasidagi COVID-19 vaccine kappa hore Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi New Delhi gi AIMS da COVID-19 vaccine gi ahanba dose kapkhre Assam da Rajya Vidhan Sabha Mikhal gi matam naksilakpaga loinana rajniti gi thabak tapna kankhalakli amasung Meghalaya Uttar Pradesh amasung Bihar da ngasidagi class 1 dagi 5 phawbagi classing amuk hangba hore pawloijare